Šta ti znaš šta govoriš? Ti si jedan urbani Jugoslaven koji ne zna šta govori. Upravo ću u ovom smjeru početi govoriti. Nemojte dozvoliti da komunisti vladaju u Hrvatskoj. Ili su HDZ koji je stvorio državu, državotvorna stranka. Poslali su u zatvor Norca, Glavaša, Antu Gotovinu i sve hrvatske heroje. Tuđman je umra i sad hoće da bude treća Jugoslavija. Nemojte to dozvoliti. Tadi se šepuri po Brijunima, a domaćin mu je Josipović. Sve je otišlo u krivom smjeru. Upravo zbog tih tipova koji su HDZ doveli, te urbane tipove. HDZ je morao biti hrvatski, za hrvatski narod, za hrvatsku državu, jer oni su pokrenuli cijeli pokret. Nažalost, okrenulo se naopako. I zato vas pozivam, budemo svi jedinstveni da zaštitimo našu domovinu, jer ovo sve što se dešava iđe u smjeru prema nekoj trećoj Jugoslaviji. Srijem, Banat i Bačka, tri srca junačka, zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati. Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati. Živjeli Bog vas blagoslovio.